So, yun. Ito na ang second game. Nagpalit ng player, di ba? So, ayan, Gentilone to Lister. Lister kay Nurse. Inal, jump shot, wala, nakuha ni... Wala, Priagido, ayun na. Nandun ang bola. Si T-Boy, o yun, nakuha ni Gentilone. Roger, malupit. Roger, naka-steal agad. Gentilone, oh! Wala, lost ball, oh! Turnover. So, ayun. Labas ang bola, si Jess. Black shirt. Pascolado. Ayun, to Priagido, wala. Ano ba yan? Labas ang bola, Priagido. Ayun, tool. Ayun, nakuha ni Lister. Ayan, Lister, ayan na. Ayan, nakuha ang bola. Pascolado to T-Boy. Yun o. Pasok, score for T-Boy. Lister, dribbling the ball. Ayan na, si John Lister. Ayan na. Danyo. Uy, pinasa kay Gentilone sa ilalim. Gentilone, ayun. Gentilone, op. Ayun, Gentilone, pasok. Ayun, nakuha ang bola. Si number 35. Ayun, to Gentilone sa ilalim again. Yun. Ating Priagido again to Pascolado. Ayun, Pascolado. Sige. Ayun. Oh, lost ball. Na lost ball ni T-Boy. Labas ang bola, Gentilone inbounding the ball to John Lister. Ayan na, si Lister, ang aming paramedic sa company. Ayan, Lister to Inal. Oh, lost ball. Turnover. Ayan na, Pascolado now. Oh, binigay kay Jess na dribbling the ball. Si Black shirt. Pass to Pascolado. Pascolado to Priagido. Nakuha ni Lister. John Lister pinasa kay. Yo, lakas ng pasa. Turnover. Pascolado. May hawak ng bulat. Binigay sa Black shirt. Jump shot. Wala. Nakuha ni Lister. Binigay kay Danyo. Danyo. Ayun si Danyo. Danyo. Ayun. Inagawan ni Umar. Ayun. Danyo. Ayun na si Danyo. Saya wala. Oh. Umar. Nakuha ni Umar. Binigay kay Pascolado. Pascolado. Ayun. To Priagido. Yes. Pasok Priagido. Ayan. Dribbling the ball. Si John Lister. Ang aming paramedic sa kumpanya. Ayun! Alley-oop shot. Wala. Nakuha ni Gentilone. Gentilone. Oh! Tumapang na. Turnover. Inbounding the ball si Black shirt. Yes. Inbounding the ball. Pinasa kay Omar Fahar. Omar back to Jess. Jess, ayun, Jess. Nag-jump shot. Oh, Pascolado. Wala, Inal. Na-rebound ni Inal. Pinas break. Ayun, kay Danyo to Gentilone. Yun. Galing ah. Ang bilis. Ayan, Omar. Ayan, binigay kay T-Boy. Ayan na. Pascolado. Si Pascolado to T-Boy to. Oh, ayun. Oh. Nakuha ni Lister. Ayan na, John Lister nagdi-dribble ng bola. Ayan ang bilis binigay kay Gentilone. Gentilone to Danyo to back to John Lister. Yo, wala. Pascolado nagdi-dribble si Pascolado. Ayun na, lay-up, pasok. Ayan, score. So, nandun ang bola kay Inal. Nagdi-dribble si Inal, pass to Gentilone to Inal. Wala. Ayan, nakuha ni T-Boy. Nagdi-dribble si T-Boy. T-Boy dribbling the ball, trying to shoot. Wala, nakuha ni John Lister. Binigay ang bola, nakuha ni Gentilone. Ayun na. Oh, wala. Nakuha ni Danyo. Danyo. Ayun. Ayun oh. Yawa. Ayun na. Pascolado. Ayun. Turnover. Same ball. Ayun na. Doon ang bola. Oh, wala. Nakuha ni Priagido. Priagido to Pascolado. Ayun. Wala. Good. Pascolado, dadala ng bola si Pascolado. Binigay kay Priagido. Layup. Yan. Pasok. John Lister, nagdi-dribble ng bola. Ayan. Si Lister. Ayun. Layup. Wala. Ayun. Ayun. Nakuha ni Pascolado. Pascolado. Oh, wala. Nakuha ni Lister.
Ayun, binigay kay Jintirone. Nag-layup. Wala, nakuha ni Priagido. Priagido now. Si Priagido. Ayun na si Priagido. Nag-layup. Pinasa kay Omar. Wala, nakuha ng number 35. Ayan, binigay kay Danyo. Danyo to Johnny. Yun, no? Easy 2, Lotto. Shout out kay Marvin. Yung vlog sa likod. Yan, si Omar. Nagdadala ng bola. Ayun. Uy! Nakapamura na. Ayun, pasok. Pamura na pamura. Ayan na, Inal. Si Inal, nagdi-dribble. Binigay kay Danyo. Danyo. Kay Inal to Jintirone. Wala na rebound ni Priagido. Priagido. Biniyaw, nakuha ni number 35. Number 35, ayan. Pass to Jintirone. Yun! Lupit, ayun na. Pinas break. Pasculado. Pasculado. Dribbling the ball. Ayun, silang dalawa nag-one-on-one ni Danyo. Ayun, pasok. Walang nagawa. Si Danyo, inayaan lang. Ayan na. Nandun na yung bola. Kay Inal. Inal to Jintirone. Jintirone. Ayun, si Jintirone. Jintirone, pumasok sa loob. Wala. Ayun, nakuha ni Jess ang bola. Nandun na si Jess nagdi-dribble. Jess Lapid Junior. Ayun na nag-layup. Wala. Rebound by Pasculado. Follow-up Pasculado. Wala. Nakuha ni Danyo. Danyo. Dribbling the ball. Danyo. Ayun, si Danyo, nag-layup. Oh, wala. Grabing ginawa ni Danyo. Sayang. Sayang ang effort. Ayun, Inal to Edmond. Number 35, wala. Nakuha ni Tiboy. Ayun, pinasa kay Jess. Jess, ayun na. Si Jess, nagpasa kay Pasculado. Point. Pasculado. Ayun. Ayan ang bola. Ando na. Nag-agawan sila. Si Inal, may hawak ng bola. Inal, pass to. Ayun, nakuha ni Jintirone ang bola. Jintirone, naharas ni Omar. Jintirone. Wala. Ayun, number 35, wala pa rin. Oh. Foul violation, same ball. Labas ang bola. Number 35 to Lester. John Lester, ayan. To, nakuha na ni Pasculado. Pasculado, ayun na, nag-dribble si Pasculado. Pasculado! Easy layup, Pasculado. Back to the ball game. Inbounding the ball, Inal. Ayan na. Ayan, Lester. Trying to shoot, Lester. Oh, ganda ng shoot ah. Easy lang. Yun na, pass break to Kapiping. Kapiping, nakuha ni Lester. Ayun, binigay kay Jintirone. Jintirone, yan, si Jintirone. Nagdi-dribble ng bola. Oh. Jintirone, last touchdown. Turnover. Majar Boys ang bola. Inbounding the ball, Jess. Black shirt. Kay Priagido. Wow, tapos ang layout, Priagido. Wala. Ayun, nakuha ni Jintirone. Jintirone, nagdi-dribble. Si Jintirone, ayun na, si Jintirone binigay kay Inal. Oh, lost ball, same ball. Last touch ang Mahajar Boys. Yan, Danyo to John Lester to Inal. Trying to shoot, Inal. Yun, swak na swak, Inal. Ayan na, andun ang bola kay Jess. Ayan ang bola, nagdi-dribble si Jess. Ayan, Kapiping, ayun, Kapiping now. Oh! Same ball. Ayan, Kapiping to Pasculado. So yun, Priagido, pasok. Point for Priagido. Ang score, 9-8. Lamang ng isa ang Mahajar Boys. Ayan, Danyo nagdadala ng bola. Mr. Danyo. Binigay kay Lester. Jump shot. Oh, kapos. Wala. Ayan na. Pasculado. Si Pasculado. Oh, nakuha. Yan na, si Lester. Pinasa kay Danyo. Danyo! Oh! Binilisan na. Yawa. Ayan na. Tiboy nagdadala ng bola. Ayan, Priagido. Binigay kay Pasculado. Ayan, Jess. Ayan si Jess. Back to Pasculado. Back to Jess. Kapiping, Sinyot, wala, nakuha ni Danyo. Grabe, gigil na gigil si Danyo. Ayun na. Oh, ayun. Ah, good ball. So, ayan. Si Inal. Yun, pasok. Point for Inal. Oh, change court. Inbounding the balls, yes, to Pasculado. Pasculado. Ayun, Priagido. Yun. Ayan. Tayang score, 10-10. 10-10-10-10. John Lester nagdi-dribble. Ayan na si Lester, nagdi-dribble ng bola.
Sinyut. Oh, pasok. Point for Alcumratin. Pasculado. Bounding the ball to Jess. Si Jess, yan. Nag-jump shot. Wala. Nakuha ni Gentironi ang bola. Gentironi. Yun, tumatakbo. Suruin nyo. Ayun, nag-layup. Oh! Inbounding the ball. Danyo. Binigay kay Lister. Ayan na. Lister, ayun na, nag-dribble. Ayun, tinagis. Wala. Nakuha ni Pasculado. Pinasakay. Kapiping. Yun, pasok. Point sa Majar Boys. Ayun na ang bola kay Danyo. Kay Danyo. Ayun, ninagis. Foul. Pasabit. Labas ang bola si Gentironi. Inbounding the ball by Gentironi. Gentironi to Lister. Lister, ayan. Ayun, si number 35 sa ilalim. 35 sa ilalim. Ayun, Inal. Yun o. Inal. Pasok. Ayun ang bola kay Tiboy. Si Tiboy wala. Priagido, yun sa ilalim. Wala. Nakuha ni John Lister. Bigay kay Gentironi. Gentironi, ayun na sa loob. Danyo. Ayan na. Ayun na. Ando na. Nakuha. Priagido. Yun o. Easy. Priagido. Yan. 12. Wala. Gitgita ng labanan. Yan na si Inal. Dribbling the ball, Inal. Ayan. Gentironi sa ilalim. Lalim nun ah. Grabe. Ayun na. Ang mula. Ando na kay Kapiping. Pasculado. Nagdadala. Bola. Inaagawan ni Lagapak naman. Ayan, Pasculado. Ayan na. Tibo yun. Pasok. Teka lang. Ayun na. Nandun ang bola kay Danyo. Danyo. Dribbling the ball, Danyo. Binigay kay Inal. Inal now. Dribbling the ball, Inal. Inal, nag-jump shot. Wala. Ayun, kay Inal again. Inal again. Back to Danyo. Back to Inal. Pinasa-pasa, Inal. Again, Danyo. Inal. Yun o. Pasok. Ayun na, pass break. Kapiping. Si Kapiping. Ayun na, silang dalawa nandun. Kapiping. Ayun na. Priagido. Wala. Ayan. Ayan si Gentironi now. Dribbling the ball. Gentironi pumasok sa ilalim. Wala. No, nakuha ni Pasculado. Pasculado. Ayun na si Pasculado. Nagdadala ng bola. Pasculado nag-layup. Wala. Uy. So, ayan. Back to the ball tayo. Number 35. Dribbling the ball. Pinasa kay Danyo. Danyo, ayun. Pumasok sa loob. Nadula si Danyo. Ayan. Naribal. Ayan na. Tiboy nagdadala ng bola. Pasa kay, ayun, Jess. Wala. Ayun. Nakuha pa rin niya ang bola. Ayan na si Jess. Nagdi-dribble. Yun o, wala. Ayan na. Kapiping, wala. Pasculado, wala pa rin. Ayan. Binigay kay Inal. Inal to Danyo to Gentironi. Wala. Ayan. Si Gentironi. Na-recover ang bola. Gentironi. Ayun sa ilalim. Danyo. Yun. Uy, matindi oh. Grabe. Parang. Ayun. Ando na ang bola. Pasculado. Point for Pasculado. Ayan na si Lister. Pinasa kay Gentironi. Gentironi. Ayun. Inal. Wow. Tulis na. Ayan. Yes, black shirt nagdi-dribble ng bola. Ayun. Pasa kay Pasculado. Pasculado nagdi-dribble. Priagido. Wala. John Lister. Nakuha ni Lister. Ayun. Pinasa ang bola. Ayun. Nakuha ni Kapiping. Si Kapiping. Nagdi-dribble ng bola si Kapiping. Ayan na. Binigay kay Jess. Back to Kapiping. Sinyot. Wala na rebound ni number 35. Binigay kay Gentironi. Wala. Danyo. Wala pa rin. Ayan na. Jess nagdi-dribble. Jess Lapid Junior. Ayan na. Si Pasculado. Wala pa rin. Inal nakuha yung bola. Binigay kay foul daw. Yan. Inbounding the ball. Jess.
Ayan na, malapit na matapos. 16-17, magandang laban ngayon. Git-gitan, ayan na. So, T-Boy, trying to shoot. Wala! Ayun, balik sa kanya ang bola. Kanya pa rin. Oho! Wala. Loose ball. Ayan na, Pasculado. Nasa kanyang bola kay Pasculado. Pasculado, trying to shoot. Wala! Ayun, si Danyo, nakuha ni Danyo. Ayan, si Danyo. Nagdala ng bola si Danyo. Ayun na, ni Jess. Wala! Ayun. Ayun! Dumapa na si Danyo. Wala na. Sige, banat Danyo! Yan. Yes, hawak ng bola. Pass to Pasculado. Ayun na. Nakuha ang bola. Si number 35 to Gentiloni. Wala. Ayun. Na-recover ni Danyo. Ayun, to number 35 sa ilalim. Wala. Ball pa. Inal. Inbounding the ball. Ayun, Gentiloni sa ilalim. Si Gentiloni, ayan. Pasculado, ayan. Tatlo sila doon. Oh, Kapiping. Yun, no? Sala na, sala. Yan, si Inal. Inal trying to shoot. Yes, pasok. Ayan. Ando na, pinas break. Kapiping. Pasa, Pasculado. Ayun, no? 19. Ayan na. Ayan na, number 25. Oh, pinasa kay Gentiloni to Danyo. Nakuha ni Priagido to Pasculado. Pasculado, Priagido. Oh. Pasok. Ala, 20, 18. Ala, malapit na matapos. Lamang pa rin ang Mahajar Boys. Ayan na. Inal, trying to shoot. Wala. Si Priagido. Ayan, si Pasculado. Nagdadala ng bola. Pasculado. Pasculado. Wala. O yun, wala talaga. Yes. Yun, oh. Tapos ang laban. Panalo ang Mahajar Boys. 21-18 ang naging score. Okay, so dito nagtatapos ang second game. Tapos na ang second game. So yun na mga Uragon. Tapos na yung first and second game ng Mahajar and Alcombra team. Bali, panalo ang Team Mahajar na dalawang game. So ayun, dito na nagtatapos ang second game. Okay, maraming salamat mga Ka-Uragon, mga beshi, mga bay natin dyan. If you like this video, please like and share and don't forget to subscribe to my channel. Okay, thank you. Bye-bye you. I love you.